Yes, wabutu. Vutika ukuvele vutila wabutu. Ekomba kunani? Kungwa Mavinda Mavembe. Mwana administradora komunala kikama Ntambo. Kingizi sala kwako monokole vatilanga kuna komuna anatwiza kwako munisipi tufite kuzaliwa kwanzo ya nene kadi kwako kutubakilanga emambo ematukenda vatilanga kuna komuna kilense vutu ka kukonda bakwiza kingula embuta mutu yezaya kidyambu edidyamfunu kalenda kutukamba landi lavo endumunu kunuza komuna nasalukete. Kuna vakilanga kuna kama tambo. Kuna belo kuna kama tambo. Efumu nantuma kuna kumbwani nani? Efumu tumanga kuna kumune kama tambo. Kumwani Manuel Mateus Matias. Yani minanga administrador komunal. Tuzolezaya kuna kama tambo eluzingu kati weli winanga. Mutu giatira tete malulongoko. Mama malulongoko emashikola. Kidiambe nikutuvovisa ewo shikola mutambo mukwenda kina kembote bo elongi mefuna milanga yana enanga ye kaye ye kaderno ilapizela evo mama longo tetuyade ingeta iwao kuna mambo malulongoko yetu kuna kama Ntambo elulongoko mutoma diatu kaluninanga mutoma kote nanga shikola ma professeur pe mukwenda ninanga kuweni nanga mafuna milanga kamena mafuana kukaribo vena escola zankaka escola zimosi professor mosi kaka tangi sanga tuka iniciação quarta classe então eu faço tunazao tutolongi lavo pasi watu komina dia kama professor makaka anenda kala hizo turma zankaka bo vena kadi munjina kite kwenda mona ngilanga ayana kaka kwanda itatunga tuka donc mata miongo kulumu kadimba mudemo kwenda muna class mamenana vata makulu kama tambo mavuidi mashikola ingeta iwao mavata makulu kama Ntambo vene mavata menanga yescola vene mavata kamenanga yescola kansi valande la distance natu muna vodina vata de fioti então kadina kwani funu kumutula escola vena escola fete kala muna yindina vata munanga endonga wow enzila nda fioti distância yingi distância por exemplo na vale exemplo tu ka vena comune vena que passa mas tu ka na escola a quando cotilanga vena comune então a distância é 4 km 4 km é o mínimo na distância quando tu entra na mama o que saúde o vídeo do hospital com cada qual cozinha para tomar no hospital todo tu na poeira wako na kama tano ingeta iwao kuna komune kama Ntambo yetope tuvili tupita lupitatu tune lupita lula tete venakati kwa sede tune lupita lonzole kuna regidoria ya Songe tune lupita lula Ntatu kuna regidoria ya Tambi primeiro muna vata de Masiji imuni nanga posto de saúde tu fui de filme e doutor ko do katune docteur kat wala maladi mangolo usiana vo maladi mangolo tu fete baka ambulance kadi vo tune ambulance zetu na konsu comune então fete baka ndombe tu sid ambulance tu kidi kwa comune se taluko za makangala ambulance taluko makalo na ambulance taluko konsu comune ambulance mosi kaka shogona kamata mosi na ba watu mwenye na kama Tambo mkoko miole meluta me kwena mvimbi mkoko walisenga ye koko nsati tunaye mkoko wanzadi nzadi uninanga wanene ndio unanga kusau kilanga muna kabuko Mlandungu muna mbamba mlonde wa mbamba kasi mkoko mosi wa mnene mvini ninanga mkoko mosi wa nzole usau kanga muna kwenda kuna kikama kwaji mitatu minavu ye mkoko wa lulovo ye kibya antes kwenda luaka kuna kumuna fete sauka lulovo ye sauka ekibya então yani nzadi wa muna kusauka fete luaka tete vena mbongi na lueke vena mbongi mukwenda kuna Simon Zadi
Mukwenda kuna simu nza dentao sa ukidiwau ewo mpokuwa neno nanga. Tuko na mbongi kama kuna nkoko tariko kilomita budu. Evena 7 kilometers. Bon, ewa mnabiza maza. Ndio bila ya tumugie. Mbiza maza kuna ndamo mbizi za maza ilandila yalo mkwa katu. Wakati. Avananza wakati mbiza maza. Kuzini na kazi wakati watu alienda kupeshka. No pesca kainanga kaina vime incentivado. Ewa kifumu kia kitunanga kia kihuvu kia kendamba. Kakulusabisa kumutembu de sosa. Nada mukutusadisa ini nangu munalandila ema mambo kasi wa ato fete vevolantima mya muvanga kina salu kani atoma monika. Kani mukutusadisa inanga município katune diamu di musico. Azetoma kutusadisa com sua preocupação tuna yao. Na tuza tata kaka. Afete kutu vana. Kadi bostu moke na pefumwa. Inget. Kadi koko mitatu na mia. Sim. Nanga você se vanga mitsambo, você dia embize maza. Nanga Luigi tuka. Luigi tuka. Wa en moslo vudin ko pande no kono. E kuma kika landi sala ko mosibo, wenda lo na pepenge embize maza lo dia ko no kadi saluto fo. Iwao, bom se não vou ver o calavo. E a tua vevo cantima. Aze kwena mumio ko kumye fiote mayanga, ele pescara eu na nzonza fiote. Kansi wa muna zombi zamnene wazi flituka muna kopo wanene. Izina kanzite zilenda kana. Kwa mama pato. Mama pato kuna kikama mtoma vata ina anga kasi ekimakinake hii kuna kikama duku. Luku yewangi. Luku yewangi alusala wakikama. Tekisa kuna chiza kizenza. Na uze kuweza kwa kumsibe. Una sandu ya kendamba. Una sandu ndamba. Mazeto makuza teka. Mazeto teka. Jambo tutondele. Kadia ikama tambo. Engefuma kama tambo wizidi katfoma yengiko. Saya ka mama lolongo mama mau mapatu imama maukete otomene siku futu finance mfutu kijambo na dia vovle mdana kama tambo inaenda kuna Luanda aenda mna sisa sinzenza kijambo mvovo kadi mona kumona talakutala iwao tondele mna ku ngivula yo mfutu kadivo tuzevo mna konsuzunga mwana vata itomisanga evata diani wao emalonzole sisa kwa ana kama ntambo au kulweni nanga vo mwana kama ntambo kulinanga vo etieti tomene mpase tuninanga tulombelevo mbote ya wana kama ntambo abakangindu mushavo lakwa avutikisanga diaka kuna kama ntambo endako manga diambo edi dikonde kadifo yani mwana vata yani pesa disanga luyali venalo yalu kanika lenda luaka yani pe mwana vata vanga kwa nikalenda va tunga kalenda tunga dina vo eluyalu mutoma kutusadisa kena muvanga kina saluki akuto tuvudi funo ndombelu zetu za akulu mutoma zo tambula kenina kasungula kwa municipio to ya dambu efumu zetu azitoma gwa kazu kete kasu lome dia ka fo au bene dia kana kama ntambo asonga tula uzaya vo kedi ka mwana vata matulombe ezai tsangu wana tina mukakamba vo ekwana administradora comunala adjunta eu kavulu yeno ana kama ntamlu bambuka moyo mushavo ekunaki kama tatuka mboto tavutuka dia kuna kikama tonde tavanga dia kyo kivule mfono kina kikonde mai malongi tsise moto itonde tonde ngeke